Sapasui allarnerlugit katua piullimut tusarnaartitsinnissaanut Hans Lynge inersuaani isersimasusi isiginnaartusilu tamassi tikilluangaaritsi tamassilu sapassuarmi pilluangaaritsi juulleqaamma taa aallartilerpoq ualerlumanna malunnartikkusullugu juullerpaluttunik tusarnaartitsoqassaaq. Hjertelig velkommen til Kaduaks årlige adventskoncert her i Hans Lynge-salen. Og glædelig første søndag i advent til jer alle herinde og til seerne derhjemme i stuerne. Julemåneden er lige om hjørnet, og det skal fejres og markeres med en masse dejlig julekorsang og julemusik. Tusarnaartitsineq aallartitsinnagu kaduappisortaa arnakkulukio klaist og qaseqaqqaassaaq. Inden vi skal høre det første kor, så skal det her husets Kaduaks direktør Arnakkulukio Kleist lige sige et par ord. Arnakkuluk takanna. Tikilluaritsi sapassuarmil pilluangaaritsi tamassi ulluqilanaarisimasarput kiisaminallerpoq igalaani ullorissa ikititerput maanilu ataatsimorpugut juullilernerin tusarnaartitsineq una ingerlassimavarpu ukiorpassuarni ullumulu aammatas taamaasiorluta juullisiuti tusaagaangatsigit juulli tipaatsunnarnera maluisarparput neriuppugullu aamma ullumi tamanna ilissimaluguyumaarissi ukiormanna ukioq allaanervulaarsimavoq tamatsinnut katersuusinnaanerpu killilerneqarsimavoq peqqinnisapillugu taamaattum nuannaarutigisigu ullumissuli taamatu ataatsimorsinnaagatta uagut uatsinnut katuam pingartoruissuuvoq nuannaarutigeqarpu juullisiutin assiingittun tusarnaassaasi uatsinniit ilissinnut juullimi inulluaqqussut taamaatum juullim pilluaritsi atsa aallartikkaluartoq. Rigtig glædelig første søndag i advent. En dag vi har glædet os til, en dag vi altid glæder os til. Julestjernerne er tændt, og nu er vi her igen. Det er en traditionel julekoncert vi har, og vi har glædet os rigtig meget. Lyden af jul er vigtig for julestemning, det ved vi. Og vi håber, at når I går ud herfra, så har I også mærket den her. I år har været et meget anderledes år for os alle sammen. Et specielt år, og derfor er vi rigtig glade for, at vi kan samles. Det betyder i hvert fald meget for os i Kaduak, at vi kan samles. Så det her det er en julekoncert fra os til jer, fra Kaduak til alle jer. Så rigtig glædelig jul, selvom at vi først lige er gået i gang. Nuannisarluarisi tusarnaarluarisi tikilluaritsi. Velkommen og rigtig god koncert. Kaduappisortaanut Arnakkulukio Kleistimut quyavugut. Vi siger tak til Kaduaks direktør Arnakkulukio Kleist. Tasman tusarnaartitsineq aallartissinnaanngorpoq ukiumanna erinarsoqatsigit salliutillugit aaqqissuusinmanna ingerlanneqarsimavoq erinarsoqatigiinninguna tusarnaarluni nuannaalernartartoq tassa eqqissiivilluta juullerpalunnera qamangatsinnut isertitsigu erinarsoqatigiinnik tusarnaarnissatsinni nuannissaqaaq. Vi har i år valgt, at temaet for adventskoncerten skal være korsang. Korsang gør os heroppe glade og afslappede, så sæt jer godt til rette og nyd den dejlige julestemning. Erinarsoqatigiit siulliullut appittussat siorna mai arfenpingajuanni 2019 imi taalliortup erinniortullu Tønnes Kreutzmanni pilersippai.
Erinarsoqatigiit erinarsortunik arfinerpingasunik aallaqqaammulli inuttaqarsimapput assullu pingaartissimavaat tamam immikkut erinnamikkut tulluartumik immikkuullarissuseqarnissartik tusarnersuunissartik tamarmimmi erinarsorneq soqutigilluinnarpaat nipillu oqimaaqatigiissumik nipeqarnissaat pingaartittuullugu sungiusaasoraat aqutsisoralugulu Tønnes Kreutzmann angisor Kreutzmannip erinarsoqatigiit uummatip nipaanik ateqassasut siunnersuutigisimavaa uummammit pisumik erinarsornermik nuannarisaqarneq erinarsortarnerlu tungavilersuutigalugit erinarsoqatigiit uummatip nipaa saqqummersitassaminnik immiusseqqammerput tamanna ukiunnutaap aallartisimalernerani saqqummissasoq ilimagineqarpoq. Det første kor, der skal på scenen, det er et kor, som er nøje sammensat af sangskriveren og komponisten Tønnes Kreutzmann. Koret blev dannet sidste år, den 8. maj 2019, med 8 medlemmer. Alle medlemmer med stor interesse for sang. Koret har fundet det vigtigt, at der skal være smuk harmoni mellem deres respektive stemmer, og det er der. Det skal vi nemlig høre lige om lidt. I begyndelsen der øvede koret med Thomas Kreutzmann, og han er der også deres dirigent i dag. Koret Uummatip Nipa, som det hedder, har lige indspillet sange for nylig, og CD'en vil sandsynligvis udkomme kort efter nytår. Erinarsoqatigiit Uummatip Nipa, ukiup uuma 2020. Aallartilaarnerani januar aqqaanganni peqatigiiffittut ingerlanneqalerpoq. Koret Uummatip Nipa blev dannet som forening 11. januar i år. Byd velkommen til det kor, som er navngivet af Angisor Kreutzmann. Uummatip Nipa, der i øvrigt også betyder stemmen fra hjertet. Erinarsoqatigiit Uummatip Nipa, taganna. Aluukkuttamassi siulluulluga tussuarput inuit tamamimmik taanna pissaraat taanna anguteeqqap aqutsisutta ullumikku peqataasinnaanngikkallartut erinniaralungulu taalliarivaa anguteeraq maangaanniik aluu appaatul atussuarput ukiup taarnersaani taanna Johan Claus Tip aavaap erinniaralungulu taalliarivaa
Der er du så varput abiganget. Tässä du der slåttu put aparet Lotte Mølgaard, Amado Emil Mølgaard. Lotte unnumut pequtravittunguullun ilaangimmat eqqaamangaarparput. Najorpatsiiqamuuna. Taavaama tullinguutissavарput sumiduunniit juulli ataasiuvo. Kiisedu aama atisan ukuninnuannersorsuarnutuni sisorisarput Isaacsen Design. Qutsaviorussuarparput juullisiorluarnissaanil kissaallu quyallutaa taamkusanartigisun tunissuteqarma.
Ukiumitaqisom kaperladerluni qidanarisimassa takkutileqaa sinerissamittusi kikkunersusi tamassi pilluarisi atorluarsiu idanisat ikingutillu idaquttallu sumilunnit yulli atasiuva kaluarlusi nayorusullusi kisianniallatu ayonnartumi erinannuappuna atorniarpara neriutingadungu takuyumaqtungu idangisat ikingutillu idaquttallu sumilunnit yulli atasiuva ukiumitaqisom kaperladerluni qidanarisimassa takkutileqaa sinerissamittusi kikkunersusi tamassi pilluarisi atorluarsiu idangisat ikingutillu idaquttallu sumilunnit yulli atasiuva Nuun tussiulluga tussuarput anguteeqqap tyynis kortsmaannip erinniaralungulu taallia halleluja appa tullu uulrik akkustusinnip erinniaralungulu taallia ummamma nunaani atormaarlutigu
Ja. Tullinguullu taava atussavarput kingamut maannakatersuuppugut anguteeqqartuunisqorasmaanip taalliaa taavalu kingulluullugu atussavarput puujungilара mikininni aama anguteeqqartuunisqorasmaanip taalliaa.
Ernersoqatigit uummatip nipaanut quyavugut ilumnuannit tusarnit ingallun juulli qilanaarnarsigaangami. Tak til koret uummatip nipa. Det er simpelthen så dejligt med julekorsang her op til jul. Du siger til at budt ernersoqatigit nordisk koncertkor. Nordisk koncertkor dullerinnik sisamanik nipeqarlutik erinarsortarput arnat angutillu forumissaanniipput tamamnuummi najugallit kisiat nunannit avannarlarnersunik assiingitsun ааllaaveqarlutik erinarsoqatigit ukiumi nutaami 2021 ukiunik 15-ingortorsiorlutik nalliuttorsiussapput. Ukiut ingerlanerini pissanganartunik aammalu allanartunik tusarnaartitsisarsimapput. Erinarsortartut nipilersortartullu nunatsinneersut nipilersornerm ilinniarfimmeersut ilinniarnertuungorniarfimmi nipilersornem sammisallit aammalu nipilersortartut avataaneersut nipilersornerm inuusutissarsiutillit peqatigalugit tusarnaartitsisarsimallutik nipilersornerup sammivi avasissut oqaatsillu arlallit atorlugit nordisk koncertkor saqqummertarpoq soorlu erinarsoqatigit atortagaannik ilisimaneqartunik erinarsoqatigi atuisarput inukkoortunik erinarsortartillu aamma atuisarput soorlu aamma nipilersortulerluni atugassianik appittartut oqaati asiingitsorpassuit atorlugit taamaattorli kalaallit nunallu avannarlermiut pigisaannik pingaartitsisuullutik. Det næste kor, vi skal lytte til, er Nordisk Koncertkor. Nordisk Koncertkor synger firestemmigt, og det er et kor bestående af omkring 40 mænd og kvinder med base i Nuuk. Dog kommer de oprindeligt fra flere forskellige lande. Koret har 15 års jubilæum i det nye år i 2021. Det har i alle årene arbejdet på at gennemføre spændende og nogle gange utraditionelle koncertprojekter, gerne i samarbejde med både lokale kunstnere, musikskolen, gymnasiets musiklinje og professionelle musikere udefra. Nordisk Koncertkor favner bredt, både musikalsk og sprogligt. Medlemmerne af koret mestrer flere forskellige musikgenrer, lige fra klassisk over viser og sange til rytmik. På flere sprog, men med fokus på det grønlandske og nordiske. Nordisk Koncertkor atugassai ukuput. Og vi skal høre Nordisk Koncertkor med følgende numre. In the Bleak Midwinter, Jutlisiut Dulutottok, Christina Rosettimit, Daslernerrassimasok, Erinalo, Gustav Theodor Holstimit, Akkesunerassimasok. In the Bleak Midwinter har tekst af Christina Rossetti, mens musikken er arrangeret af Gustav Theodor Holst. Tannariarpat tusarnaasarput juulanat islanimiut juutlisiutat juutlisiut Daniel Thorsteinsson-nimit aamma Sverige Palsson-nimit suliasimasok. Derefter får vi en islandsk julesalme af Daniel Thorsteinsson og Sverige Palsson. Den hedder Julanat. Nordisk Koncertkor nakasiullugu Hvideruslandnimiut erinarsuutaat juutlisiut atussavat Nova Radast Stala Vladimir Senevitchip erinjorlugulu tallia. Nordisk Koncertkor vil slutte sin del af koncerten af med en hviderussisk julesang med titlen Nova Radastala af Vladimir Senevich. Lad os byde velkommen til Nordisk Koncertkor. Sikitluaqqusigit Nordisk Koncertkor. Takanna.
Ernersoratiinut Nordisk Koncertkor mot Røyana. Vi siger tak til Nordisk Koncertkor. Bisandermisut. Du samler på nasit. Det lød rigtig godt, som altid. Du synger på i Vinguak Brandt, Amma Abelbrandt. I Vinguak Abelilo, Sivslom i Vislutik, Ualimanna, Sakumakati Sabut. Du samler til sutut. Bani jo nedret, aludom makudakak. Bengamil tessamani. Bekatiga luta avamut, Sakumaklutik, Abisabut. I Vinguak Brandt 32 ukio rapport. Qeertarsuarmilu peroriartorsimalluni ataatamisulli nipilersornermik soqutigisaqartuuvoq piffinnilu allani appisimaartareersimavoq Abelbrandt 53 ukioqarpoq ilisimaneqarluarporlu roqqimni pilersullammassuarni unnuarpaantimi erinarsortartuusutut Meeranerminiilli nipilersorneq soqutigisarsimavaa aallussimallegulu. Qilanarniaritsi appilersunut immikkuullarissunut Abelbrandt Amma Ivinguak Brandt.
have a blue a Christmas without you. I'd be so blue to thinking about you. Think of rain, suns of red on a Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blues, snowflakes start falling, and when those blues, memories start calling, you'll be doing alright with your Christmas alright. I have a blue Christmas. 유희사무 그라낭 빙하가 이긴 강막 있어 이 나라니 사밖에 막아봤수인 니바 누엔 나께수 에리나 송나가도 이륜이 다만이 아나나가 아나다가 이라이싱야 사ninnu bitlusi abbi 다담았다 유희무 이사리야 없다 누엔 나가셨다 아다치무 엘리나 소프다 유희무 이사리야 없다 누엔 나가셨다 아다치무 엘리나 소프다. 누가 나를 가가 우연 수지야가 지기 깨고 웃어 비나 지다가 지기 깨고 웃어 비수와 고사서 유희문 알던 미사 비유소 오가
Paniusumut ivinguaq brantsimut atataasumullu aapil brantsimut kuyanarsuaq tassiullerpaamik atata paniusorlu tastaamatsaqqummerput. Vi siger tak til far og datter Ivinguaq Brandt på 32 år og 53-årig far, Abel Brandt. Og det var deres debut som fælleskunstnere på scenen her. Det lød godt. Du samler til timanna nu anna qisop tasnania lissavarput. Nakasiisussat piaringajallermata tas ilisaritilassavakka. April 22. ukiok 1978. Taamani erinarsoqatigiinnut mikkikkunnut ilaasortaasimasut erinarsoqatigiinnutaat nipi pilersippaat. Erinarsoqatigiinnipikkut tullaeriinnerit nipit sisamat atorlugit erinarsortarput arnartaat qataannerullutik qataannerullu tulliullutik angutitaat qatitoortullu tulliivi. Erinarsoqatigiinnipi aallarteqqaaramik taamanik juullikkunni pooskikkunnilu erinarsoqatigittarsimapput kingornali erinarsoqatigittarnerat akulikilliartorsimalluni. Nipikkut immiusinerni арлариинни пеқатаасарсимаппут касетти арлаллит иммиуссақатааффигисарсималлугит соорлу аами юуллисиутиник пооскисиутиниллу ситилиорниккут саққуммерситсисималлутик синериссатсинни нунарсуатталу илаа ангусарлугу тусарнеринеқақалутик аама эринарсоқатигиттарсимаппут Erinarsoqatigiinnipi erinarsornikkut aaqqissuusinernnut sorpassuarnut peqataasarsimapputaa. Tusarnaartitsiartorlutillu angalasarsimaqqaat soorlu Europamut Kanadamut Islaannimullu minnerungitsumilli aamma sineriassuatsinni illoqarfinnu arlalissuarnut tikillutik tusarnaartitsinerit peqataaffigisimavaat nuannarineqangaarlutik. Ualimannali taskatuap isiginnaartitsiviani tusarnaartitsissapput erinarsoqatigiitnipi taakku pingasunik atuissapput siullertut atussavaat arnaq kuutip toqqagaa erinnia taalliaalu taanna алласимангилара Tullertut atorumаарpaat ullumi seqerrup nuivaa. Nakataarutiissavaallu juullimi tussiutitsinni pingaarnerpaa Rasmus Bertelsen tussiusia kuuterput. Vores daglige julekoncert er ved at være slut, og det bliver sangkoret Nibi, der skal følge den til dørs. I 1978, den 22. april, blev koret Nibi stiftet af forhenværende medlemmer af det legendariske MIG-kor. Koret Nibi synger opdelt i 4 sangstemmer. Kvinderne har sopran- og altstemmerne, mens mændene har bas- og tenorstemmerne. Koret sang til at begynde med ved jule- og påskearrangementer, men har igennem tiden udvidet sin deltagelse til flere og større events. Nibi har bidraget til en lang række udgivelser på kassette og har selv indspillet og udgivet CD'er med julesange og påskesalmer. Koret har også i efterhånden mange år deltaget i talrige sangarrangementer og har blandt andet rejst i Europa, Kanada og Island, samt ikke mindst herhjemme i Grønland, til stor glæde for et mangfoldigt publikum. Nu er de her i dag, og de skal optræde her på Gaduaq Scene. Nibi har 3 salmer på programmet. Den første hedder Arnaq Kuutip Toqqagaa.
Det næste hedder Ullumi Seqernuk Nuiva. Og til sidst vores vigtigste julesalme i Grønland, Goterbut af Rasmus Bertelsen. Velkommen til sangkoret Nibi. Erinnersoqatigit Nibi. Tikitluaqquagut takanna.
Juhini kammasartillut